Hello guys, hano helam sok norok jot tonan ketal blogot tei mo ketal channel sabul khebe norok sini os channel ketal no tabo biang thangi dong ke norok saiman nai nai dong khangke atui wai dongo kha to sabul ya ko Jadi kena kopi humdi pau. sungpiang ho thangi dong khangke musical meet dongo Juke Chaudhary Parao Hosana Baptist Church se phone simi wati waman thas thale pora wati mamang haino wai dong kha lama ska hamge no ya ska wa khawa tei te totrabo samani kongorai kuchungja yangke solo resapnani hinai bomong rejak wanajak ekdom
Kajak menikah kaisa sukti kalai meni sabo bai unkake jala sikla bai bore sikla borok kok kalai mani abo unkake kajak meni tabo abo no biblical verse jodi reference naikam kake Genesis chapter 2 verse 23 nisini 24 a ro kori den ragabo mana tabo kajak mani celabai bore aku sukti kalai mani hingga kake kajak mani kake tamona celana mo tai bore namo tabo jo to ni se important question hingga kake kajak mani thangka kake nung bahagi ni partner no choose khainai ba select khainai aku se jo to ni se important being a Christian youth sung bahagi sini partner na select khainai a select khaina thang tini sengkaba ma dera pora ro bunglai jora jora sini sak ni musung ti ro bungi thang pare sima ba bible bakakisa nasik laina Solomon King Solomon ni wish bo bahake select khaike tini partner sengaro Solomon, 1 Kings chapter 3, verse 1. Ajagat hankisa chaporiban. Solomon, Egypt ni bugrani busajit no kajak mani bising tui Egypt ni bugrabai kising khalaita Indonesia Solomon tamo khainam kate Egypt ni bugra Pharaoh ni busajit bai bo kajak mani bising dike gongya ka halok bokha Indonesia tabo aboni related abo bai godalja Deuteronomy wa tamo ni saka kate First King Solomon sabo bai kaija kangkate Egypt ni Pharaoh ni busajit bai kaija tha je Pharaoh takjak motai ro no pulum nai idol borno pulum nai oro kai to te tamuni sakang kate noro aborok bai halok ta thadi nongni nusaje chongno botare di nongni selaro ko ajagni korita to budi hayan kake abono jodi noro grakhu gyang kake ko khangayang kake noro komuri thanai buni nesau Solomon kaijaka boabono ko khnalia bini bongya bong thobo kok saja ka kaiter bai dai dijak norok ta kaiter di takjak motai ro no phulum nei ro bai ta kaiter di kaiter no bok phuna dia kaijak ka tabu kaiter ke sawo norok ta kaiter di bok kaijak ka actually Solomon tamuni bagi kaijak kana bini kaise uddeshya dong nasib mung dong tamuni tamoa nasib mung kam kate Egypt a jorawo politically financially economically belai develop guest by guest tai kaisa a jaga bokajak mani kate royal by royal kingdom by kingdom raja bo raja ni besajak ben kaijak abono bora puka dai kaisa tam kate bini nation security abono bo bana sika ni nai so anggo ba jure halok kakang kate bano subanai jepura ane attack khane phayo bano tam nai ta diri nai
Abono bini masik muni so bini wish. Aha harau ni busaju bai kaijak mani. Tamongka kai tu ni kok kenali yang ni thaka do kaijak ka bini sak sep khanya ni bagai. Lasota mungka ka kaijak ka kainyo. Boje puro kai tu boka. Kaijak bai tu bai thaya. Tamong thangka ke aha bisingono bini nupungo bini kingdom ni bisingono jerobong protest thanya ni jangi thangka ni nes nai ne tamong ni bagai protest mak khaya ka ke je burine bokai kai je tu hui thaya bo thangka ke takjak matanya phuluna bo phulungi tong thaya bini kok na liya tamoni ko boraja ni busaje gono kok khonari semaleya jerubong protest khani ni changi thum kami nei so protest khaya last utam thanga bini je a kingdom bab nei mi thanga bini je kingdom bini nupong bab nei mi thanga kaisam ke north tai ke south mi thanga kamu ni ko maksud mani ani kingdom no tai ko am extend final expand final ni maksud mani kan jadi ko khuna yani bagai ulta chipoli thungjewo abi ni aje kingdom tabo lupung bab ni ini thangka semua jaga domai sinai ni sedi Kristen loge sinai ni maksud boleh ambagi Kristen loge sinai Kristen yang ke sia am hake consider kai chibu ini terus kamu nah kaya kamu ini जेफोर थियोलॉजी जागाखौ फरायखाया बखांके bisa kaya tabo hingke maisala ni bagan hola jak omo hingke charge pana mo ke ukuluk hingke omo ukuluk pana ekdom tolawo maisala ni khedoga nawo bile kin tong thotok eko lama harbe jak pungsim wate mawani hale wate thaka hasin cha rajage khilebo tabo hingke seng maisa bani yagono haina hai program nai lai jawonai genorok nai tongni ang me bakshano Ani ke box tahu. Ini na box hali ramai. Ani Yang maju cakap. jakan. Christians kan bagai pemain ono go hangke si mothani siklarong mosanai competition no umpa khangke no go thangpa sine angke mulai bokor sama belek na bare wi tong khalumna nai ma haingai phungka ham jotono haino hai next day was a mo hangke 13 tarik Oktober 13 tarik Sunday layo tini hingke ram haina hai thangi tong layo Yang masuk deh. Nanti kita dari dekat tinggal lah. Sampai jam berapa sana? Tanda kau polis katanya. Anak pulang punya kasih tahu kan? Kan bawa blog harus coba coba lah. Kita siapa? Mana bukannya jangan komplain. Ada saya kan tahu saya tahu. Tuh tahu. Esse program tahu mau thangzak lah pai sat thangane pai sinthoi tai kebo ta ki phudi tahu ro ma hukum pada pakai bahasa thana ro tomani jora ro tomoi tomba hari bagi program pai sinthoi te apone ro sinthai hai te sajama hai te ro officer ro sada tahu mane mok za khai dia Legal.
hingke sengno ko kifil tong laikha siari bangmani horo hangke masing bhaketa lekena tong thoka ari nungu Asal kita untuk pemainnya. Hi guys. Hi guys. Hi guys, welcome to my channel vlog. Saya guys, share ke bang. Bismillah dulu. Tinin bagai senang senai di sini grup song competition jangan sama ni apa ang extra kai upload kai senai dorong lagi oh video upload kai mani ya gulo hake hai no hai malai finai next vlog ko tata bye bye jatuh na